Урматтуу көрөрмандар, Ош Жапалак унаа базарындабыз биз. Кезек лаболорго келди. Андыктан лаболордун баасын сурап алганга аракет жасайлы. Андыктан биз менен болтуруңуздар. 19 январь 2025 жыл. Колдоп, лайктан басыңыздар, урматтуу көрөрмандар. Самосвал экен бул лабо. Көрүнүштөрү азыр өтөбүз. Артқы көрүнүштөрү ушундай деңгээлде. Assalamu alaikum. Басың қанша дедіңіз? 400 мың. 400 мың, а? Базар қанша көтеріп сұрады ғой? 370. 370-ке сұрап тұр. Ейсі 400 мың болады. Соғдаңыздар десін. 2013 жылы чарылған. Механика әлбетте бұл. 99 жылы чарылған. 325 мың сом. Айланыш көмелер жазылған. Урматтуу көрөрмандар. Артқы көрүнүштөрүн бир көзөлүп сиздерге. Көрүнүштөр ушундай деңгээлде жакшы. 325 мың сом. 2019 жылы чыгарылган. Механика газ дагы бар экен. Свежий перегонка. Байланыштан билер жазылган. Баасы канча жатат? 620 мың. 620 мың dedi şu labonu. 350'ke verebilirsin mi? 2005 yılı çağrılgan mekanika. Свежий mi? Gaz var. Acılı da 430 yaptım. 430 min. Baylanışlameler var. Matı romanlar. Arkası temtken. Baylanışınızlar 2006 yılı çağrılgan. 320 мың сом байланысымен жазылған. Көрермандар артқы көрініш жақтары шындай деңгээлде лабон. Ассаламу алейкум. Баасы қанша қысты базар? Сұрашты 260 мыңға беріп еттік. Содаңыз берсін. 260 мыңға беріп еттік şu лабон. Sizde gün? $450 millik şu labonu. 2013 gaz mekanika Maraş'a var kendinde. Sol baylansınızlar çıkkamasa. Bu жазылған емес. Bundan кейінгі лаболарға төрелі. Bağısın kaça dediniz? 570. 570 bin dedi şu labonu. Bak bu görüşçüler. Labon havalı. Ortaça жақсы. 2018 yılı çağrılgan. Gaz 08 байланыш нөмірлері бар. Артқы алдыңғы баллондары ortaça жақсы деңгээлде. Көрсеңіздер болады. Bağısı жоқ. Bağısı жазылған емес. Bağısı жазылған автоуналар. Берелечи. Sizde emez mi? Bizden. Acaba da 730 yaptı. 730 min. 21 yılı gene. Ha, tek pasport 20 aldı belki. Tek pasport 21. Bağısı 730. Mekanika. Артқы көріністері көрдіңіздер. Қайсы жылы келген bu яқа? Gelgen 2 cuma oldu. Келгеніне 2 жұма болып тұр. Байланыш нөмірлер жазылған урматтуу көрсеңіздер, байланысаңыздар болады. Ішкі салон орнына бір көргөз қоялы үшін. Свежий келген лабон. İçi şunday dengelde. Көріңіздер. Benzin daha bol o? Gaz. Только Benzinge kotor beremiz aka. Benzinge kotor beremiz deydi. Так орнына ya. 2016 жылы шығарылған механика газ. Ассаламу алейкум. Артқысы көріңіздер. Арт жақтары ушундай деңгээлде. Şimdi тартып берелик, а? Қанша тұтасыз? 580 деп атам әке. 580 мың. Кеми бар дейді. Содаңыз берсін. 580 мың дейді. Байланыш нөмірлері жазылған. Байланысаңыздар болады. Лабо алушылар
Лаболор жаңы келген. Жоқ, номерлері сеналары жазылған емес. Нелері бар. Kimden gel bu labo? Bizden aka bu ham. Bu sizden bak. Çıkarılgan yılı 2010. Gaz. Benzinge ötkürülgen mes ha? Ha? Benzinge ötkürülgen mes. Жоқ şu заводской gaz. Zavodskoy gaz. Benzinge ötközöz deydi kalışlar bolsa. Bağısı kança bunun? 480 bin tamam var. 480 bin deydi bağısı. 43 bin jürgen aka. 43 bin ölçügene çılkap koyup durur. Bu skorsu qanday bolip kalat? Avtomat. Pol avtomat mı? Avtomattan bolup kalat. Pol avtomat. Avtomatda qolat ekan, mexanikada var ekan. Aynek көтөргүчтөрү электронный вариантта чыгарылган. Ушунда болгон лабо. Жаңы экен. Артқы жактардагы борттардагы аябай сонун. Бул БАМАЗ экен, а? Ушунда кошуп береличи. 97-жылы чыгарылган 170 миң сом. Байланыш номерлери жазылган. Урматтуу көрөрмандар. Ички абалдары көрсөңүздөр болот ушундай деңгээлде. Аркы көрүнүшүнө. Görünüşü ушундай деңгээлде. Yes, bak ya. 2019 yılı sarılgan. Labonun artkı jактары portları da жақсы. Bağısın kaça dediniz? 670 670. İçki salonları. Жақсы байланысаңыздар болады. 670 миң сом. Siz kaçta odasınız? 650. 650 ming. Ma'lumot xat. Ha, hozir mana shu o'ziniki? 2020 deb chiqarilgan. 08 gaz bilan albatta. Коробка mexanika. Ayni ko'tarishlar elektron. Albatta bu tent bilan albatta. Tentkin havalı şunday dengelde. Dağı bir labo avtounası bu avtounanın bağısı yazılıptır. 2019 deyip çıkarılgan yıl 2029 eken. Байланысаңыздар болады атты көрөрмандар. Assalamu alaikum. Bağısı kaça dediniz? 700 bin lira. 700 bin liradır. Aynek көтөргүчтөрү электронный. Burada tentoy. Ko жанаша жайгашкан. Бундагы тигидagi көдөн tentoy. Bu avtounасы satılат. 2018 yılı çıkarılgan. Байланыш номери жазылган. Kaça dedik? 570 2018 yılı çıkarılgan. Hurmatlı көрөрмандар. İçki görünüş havaları. Автомат, коробка механика. Aynek көтөргүчтөрү электронный. Свежий Корея келгенде жаңы. Качан келди? 2 апта болду. Содаңа болсун. Келген 2 апта өттү. Свежий дейт. Лабо. Свежий Корея. Sizden mi? O sizden mi? Mexanika. Labo kimden? Sizden mi? Markası? Özgen bulsa gerek ama tutuyorlar ha. 580 mi lan? Çıkarılan yılı 2018-08 gaz. Benzin var mı? Yok. Türkiye gaz. 580 bin deydi. İçki görünüşü ortaca жақсы.
O жақсы екен, артқы борттар да жақсы. Байланыс нөмірлері жазылған. Байланыстарыңызға болады. Кетелік. $300.000 лабон. 2001 жылы шығарылған 08 авион. Бензин, әлбетте бензин кен бұл. Birinci yıl çıkarılgan, havalı şundaydan geldi. Bu labonun bağısı yazılgan biz. Allah'a yazılgan biz. Köpçülüğünü alatın bağısı koyulanmaz. Buna aşağıdıktan tapılay. Bağısındağı bilmeyiz. Lafta ondan bir ölçü. Жазылған емес. Басы қойылған автоуналардың аушылары лабы бар. Басында құрметті көрермендер.